Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Minisitiri w'itangazamakuru wa Kongo Kinshasa akaba n'umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya aremeza ko umurwa mukuru wa Kenya umaze kuba umurwa mukuru w'umugambi mwisho wo kurwanya igihugu cye nyuma y'uko havukiye undi mutwe utavuga n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Uyu Muyaya yabitangaje mu kiganiro n'itangazamakuru yatangiye Washington afatanyije Minisitiri w'ubucuruzi bwo hanze Julien Paruku aho bitabiriye inama ihuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Kongo kuri uyu wa gatatu. Ubwo abanyamakuru bamubazaga kugira icyo avuga ku makuru yari amaze kujya hagaragara yuko i Nairobi hatangirijwe ishingwa ry'umutwe mushya utavuga n'ubutegetsi Mouvement pour la République démocratique du Congo urimo abanyapolitiki nka Matata Ponyo wahoze ari minisitiri w'intebe Seth Chikuni wabaye umukandida ku mwanya wa perezida inshuro ebyiri ndetse na Kabila wabaye umukuru w'igihugu imyaka 18. Muyaya yashubije muri ayo magambo ati mumajije ikibazo kuri Nairobi birumvikana ndi bwunganirwa na mugenzi wanjye kuri iyo ngingo, ariko cyambere kuri twe ntabwo ari cyo kibazo cyangombwa, ni ikibazo cy'inyongera ngiye kuvuga. Mu kanya ubwo navuganaga n'umunyagihugu mugenzi wanjye kuri iyo ngingo yambwiye ati se minisitiri ntibona ko ari uruvanye rw'abahunze ubutabera n'abamijwe ibyaha cyangwa se abantu bahuriye ku kintu kimwe cyitwa frustration kubw'ibyago bisanze mu gihugu cyangwa se umurwa mukuru utangiye kuba umurwa mukuru w'umugambi muco wo kurwanya Kongo Kinshasa. Yongeye ko adakeneye kwibutsa n'imitwe izwi havukiye nka Alliance Fleuve Congo avukiye muri tariki ya 15 kuboza 23 n'inama zahateraniye. Yongeye ko abantu bari bateraniye ari abantu bakumbuye aho bahoze cyangwa se bafite ibintu bahuranye batagifite cyangwa se bambuwe. Yakomeje avuga ko abantu babazwa no kubona Repubulika ya Kongo Kinshasa itangiye guhaguruka mu gihe nyamara igihe bari muri iyo myanya batakirimo nta kintu bakoreye igihugu. Yagaragaje imishinga banki iteganya gushoramo imari barirwa mu mamiliyari y'amadolari, agaragaza ko ingengo y'imari y'igihugu yazamutse ndetse ashimangira ko igihugu aturwitwazo rw'inama n'urwitwazo ngo rw'amahoro, ariko tuzuherwa buri mu mateka ndetse no mu guhanganya igihugu birakwiye hari ko tutibeshya. Yakomeje yibutsa ko mu kiganiro natangiye i Buruseli perezida wa Kongo avuze ko mu bantu bazaganira hatarimo abantu batavuga umwanzi w'igihugu mu izina, bityo nabo bari bateraniye i Nairobi nta mwanya bafite mu biganiro. Ati umwanzi ntiyigeze avugwa, bisobanuye ko iteka ari uburyo nk'ubwo bw'ubufatanyacyaha bw'abanyekongo bashaka kwifatanya n'ibikorwa byo gusenya ibyo twe turimo kubaka, kuko twe turimo kugerageza gushaka igisubizo atari icy'abanyekongo uyu munsi, ahubwo turashaka igisubizo cy'abanyekongo b'ejo. Inama ihuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Kongo Kinshasa yaganiriye ku mishinga itandukanye irimo kongera ubushobozi bw'urugomero rw'amashanyarazi rwa Inga ubu rutanga megawati 1,075, umuhora Robito w'ibirometero 300 by'umuhanda wa gari ya moshi uzahuza Ngora, Kongo Kinshasa, Zambia kugeza ku nyanja ya Atlantika n'ibindi. Ihuriro rishya Mouvement pour la RDC ry'abarwanya ubutegetsi muri Kongo ryavukiye Nairobi muri Kenya ryatangaje ko rigiye gukora igikorwa gikomeye cya diplomasi muri Afurika no ku isi kugira ngo risobanure kandi rikemure ibibazo by'urusobe rivuga ko Kongo Kinshasa irimo kandi rikure ubutegetsi bw'igitugu buriho. Iriho ryavutse mu nama y'iminsi 2 yatumijwe na Joseph Kabila Kabangoza ategeka Kongo Kinshasa. Ryabonetse abanyapolitiki banenga ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi barimo nka Matata Ponyo Mapon wahoze ari minisitiri w'intebe wari waraburiwe irengero kuva yakatirwa n'inkiko. Habonetse kandi abandi nka Moise Nyarugabo, Frank Diong, Seth Chikuni wamaze igihe afunzwe umwaka ushize, Raymond Chibanda na Madamu Chipasa Filia Paria umukuru w'ishyaka Kofedek n'abandi. Julien Paruku minisitiri w'ubucuruzi wa Kongo Kinshasa yatangaje televiziyo y'igihugu RTNC ko iyo nama y'abarwanya ubutegetsi nayo yari igamije kurangaza rubanda ngo ntibite ku nama y'ingenzi cyane iri kubera muri Amerika ku ishoramari hagati ya Kongo Kinshasa n'icyo gihugu. Asaba abanyekongo kudaha agaciro ibyatangajwe n'abanyapolitiki bakuriwe na Kabila. Mu itangazo rishinga iriho ryasomwe na Madamu Chipasa Paria yavuze ko ihuriro rigamije kuvana Kongo Kinshasa mu kaga k'igitugu cy'ubutegetsi buriho. Kabila ashinze ihuriro nyuma y'uko muri uyu mwaka yagiye mu gice cya Kongo kigenzurwa M23 agakuraho ibiganiro y'isangishwa nama. Yavuze ko bigamije gushakira amahoro Kongo Kinshasa nyuma urukiko rwa gisirikare rwamamije ibyaha by'intambara no gukorana n'umutwe urwanya ubutegetsi wa M23 rumukatira urwo gupfa. Icyemezo abagize ihuriro yashinze bavuze ko ari imfabusa kuko binyuranyije n'amategeko. Abagize iryo huriro bavuze ko Kongo Kinshasa rwarijwe n'ibibazo bikomeye birimo ibya politike, ubukungu, imibereho y'abaturage, ubukene bwa serivisi z'ibanze, gufunga no gucira imanza abanenga ubutegetsi, kunyereza imari n'umutungo kamere w'igihugu, umutekano muke mu burasirazuba, ubugizi bwa nabi bukabije n'ibindi. Bakavuga ko biterwa n'ubutegetsi budashoboye bwa Perezida Tshisekedi. Bavuga ko igisubizo cy'ikibazo cya politike ari ibiganiro bidaheza bivugisha ukuri kandi bidafite ingingo ibujijwe kuganirwaho. Mu itangazo ry'iri huriro bavuze ko rigiye gukora igikorwa gikomeye cya diplomasi cyo gusobanura ibihugu bya Afurika n'isi ibibazo Kongo irimo gucamo, intandaro yabyo n'inzira babona zo kubikemura. Abo banenga ubutegetsi batavuze ingabo z'ibyo bihugu basibye ko ingabo zabo zo mu mahanga n'abacancuro bava ku butaka bwa Kongo Kinshasa. Abagize iryo huriro batangaje ko bemera ingingo 12 zo kurokora igihugu zatangajwe na Kabila muri Gicurasi uyu mwaka. Basabye abanyekongo mu ngeri zitandukanye kurwanya igitugu. Julien Paruku yanenze iri huriro ryashinzwe anenga na Kabila ubwo by'umwihariko yavuze ko bitangaje uburyo mu itangazo ryabo we yise igihanaguzo bamaganye ubwicanyi bubera mu ntara y'Ituri n'iya Kivu y'Amajyaruguru igenzurwa n'ingabo za leta. Ntibamaganye ubwicanyi bubera Goma na Kivu y'Amajyepfo ahagenzurwa M23. Paruku yasabye abanyekongo kwirinda guha agaciro iri huriro ryashinzwe na Kabila n'abandi barwanya ubutegetsi buriho. Naranganije amaso abanyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika
banatse umurambo w'umunyapolitiki Raila Odinga guye mu Buhinde kuwa gatatu wagejejwe muri Kenya utwawe n'indege ya Kenya Airways. Kwakira habaye umuvundo w'abantu benshi bashaka gusezera ko bafata nka se wa demokarasi ya Kenya, ndetse ibinyamakuru byavuze ko Perezida William Ruto na Kenyatta yasimbuye ku butegetsi nabo bari kumwe na Rwanda ku kibuga cy'indege kwakira baba nk'uko Abanyakenya bamubyinirira. Amakuru ava ko Raila Odinga wabayeho arwanya ubutegetsi bwamusimburanyeho muri Kenya azashyingurwa ku cyumweru. Umurambo w'ikirera ku kibuga cy'indege cya Jomo Kenyatta wajyanye mu nteko ishinga amategeko ngo u Rwanda bagurewe kandi bawusezereho bwa nyuma. Abanyamakuru muri Kenya bavuze ko abantu benshi bagiye ku kibuga cy'indege ndetse barusha imbaraga abapolisi barinda ikibuga cy'indege binjiramo, bagiraho indege yari ihagaze ndetse bamwe banakandagira kuri tapi ruje yari kunyuzwaho uwo murambo. Imihanda yose kuva kuri icyo kibuga yari yuzuye abaturage uruvunganzoka bashaka kumusezeraho, cyane ko benshi bamufata nk'intwari ya demokarasi ya Kenya. Perezida William Ruto yatanze icyunamo cy'iminsi 7 mu gihugu hose ndetse abategetsi bagenzi be ko nabo bagira bimwe bigomwa bakabanza guherekeza Raila Odinga watabarutse afite imyaka 80. Raila Odinga yapfuye kuwa gatatu aho yavurirwaga mu Buhinde. Yituye hasi ubwo arimo kugenda n'amaguru mu kunanura imitsi mu gitondo ajyanwa ku bitaro bya Divamata. Byavuze ko yagize ihagarara ry'umutima. Ibitaro byavuze ko kugerageza kumuzanzamura ntacyo byatanze. Atangaza ko yapfuye saa 3:52 za mu gitondo ku isaha mu Buhinde. Mu byumweru byavanga bishize hari uguhihizwa ku buzima bwa Odinga nubwo mu muryango we n'inshuti ze muri politiki bari bafubije amakuru yavuga ko arembye. Perezida wa Kenya William Ruto yahaye icyubahiro Raila Odinga yise urugero rw'ubutwari na se wa demokarasi ya Kenya. Abanyapolitiki muri Kenya hamwe n'abategetsi bo ku isi barimo Perezida Samia Suluhu wa Tanzania na Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde Narendra Modi batangaje ubutumwa bwo kwihanganisha umuryango we. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yavuze ko Odinga yari umutegetsi washyiraga inyungu z'igihugu cye n'umugabane wa Afurika imbere, mu gihe Perezida wa Zambia Hakainde Hichilema yavuze ko Odinga yari umuntu ukomeye uharanira demokarasi usize umurage uzakomeza na nyuma ye. Mbere Perezida wa Kenya yari yasuye umuryango wa Odinga mu rugo rwabo mu murwa mukuru Nairobi yihanganisha umupfakazi we Ida Odinga hamwe n'abandi bo mu muryango we. Abashyigikiye Odinga bakomeje kujya mu mihanda kumwibuka, cyane cyane mu bice byiganjemo abamushyigikiye mu burengerazuba bwa Kenya no mu bice bimwe na bimwe bya Nairobi. Odinga wari uzi gukusanya imbaga y'abantu ndetse wari umuntu ukomeye muri politiki ya Kenya. Yiyamaje kuba perezida inshuro 5 zose ariko ntiyashoboye kugera kuri uwo mwanya. Muri buri matora ya perezida yiyamaje kuri izo nshuro zose buri gihe yanze ibyo yavuyemo, akenshi avuga ko yibwa amajwi. Hanyuma ariko indege ya sosiyete ya Kenya Airways yagiye gutwara umurambo w'umunyapolitiki Raila Odinga yacaga yuko kuba iya mbere yakurikiranirwa hafi n'abantu benshi ku rubuga rwa Flight Radar 24. Indege yagiye gutwara umurambo wihaguruka ku kibuga cya Jomo Kenyatta saa 12:00 z'umugoroba kuwa gatatu yerekeza mu Mumbai mu Buhinde. Yahise icaga yuko kuba indege ya kabiri iri gukurikiranwa kuri uriya rubuga byageze saa 6 z'ijoro yamaze kuba iya mbere iri gukurikiranwa n'abantu benshi, dore ko barirwaga mu 7,000 barimo bakurikirana urugendo rwayo kuri Flight Radar 24. Mu masaha 7 z'ijoro nibwo indege yahise mu Mumbai ihava nyuma y'amasaha 2 n'igice isuri Nairobi, aho yagomba kugira saa 3:30 za mu gitondo kuwa kane. Mu masaha moya abantu bakurikirana urugendo rwayo barimo barirwa ku 5,000. Sosiyete ya Kenya Airways yari yatangaje kuri ndege ikinjira mu kirere cya Kenya izina ry'urugendo rwayo ruri buhindurwe rukitwa LA031. Ihagarariye Raila mu rwego rw'icyubahiro Raila Odinga wazuye uburwayi butaramenyekana. Uyu mukambwe w'umunyapolitiki bakomeye muri Kenya azashyingurwa ku cyumweru nk'uko nabibabwiye. Nasimbukiye mu Burundi abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Bazi ko Minisitiri w'Uburezi mu Burundi Bwana François Habyarimana yatangaje ko kutamenya ururimi rw'igifaransa kandi rwo rwigishwa mu gihugu bigejeje uburezi bw'iki gihugu harindimuka. Uyu mutegetsi yavuze ko mu bihugu bikoresha igifaransa haherutse isuzuma hagamijwe kureba inzitizi mu burezi n'impamvu budatera imbere. Abakoraga ubwo bushakashatsi ngo banzuye ko ikibazo gikomeye mu burezi bw'u Burundi ari uko bamwe mu banyeshuri na bamwe mu barimu batazi neza ururimi rw'igifaransa kandi rwo bigamo bakanigishamo. Ibi ngo byagaragaje nk'imbogamizi ikomeye cyane ku burezi bw'iki gihugu cyo mu majyepfo y'u Rwanda. Aya makuru ya Minisitiri Habyarimana si mashya mu bashinzwe uburezi mu Burundi kuko bagaragaza ko impamvu ururimi rwigishwamo rutazwi ngo nuko rwagabanyirijwe amasaha rusanzwe rwigishwa mu mashuri. Impuguke mu burezi mu Burundi zavuze ko kugira ngo iki kibazo gikemuke hakenewe ko amasaha yongerwa ururimi rwigishwamo, cyane ko ari rwo nkingi mwikorezi mu buzima bw'iki gihugu kuko rukoreshwa mu bintu hafi ya byose mu Burundi. Leta y'u Burundi yavuze ko yafashe umwanzuro w'imbaraga abarezi cyane cyane bigishwa bakanamenya neza ururimi rw'igifaransa amasomo atangwamo kuko uko ibintu bihagaze muri iki gihe ngo bimeze nabi. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Uganda abanyamakuru bakoze ba muri no barandika. Bazi ko Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yasabye urugona kikaba NRM batsinzwe amatora y'ibanze mu ishyaka kutaziyamamaza nk'abakandida ku giti cyabo kuko byaba ari ugutatanya imbaraga bigaha abarwanya ubutegetsi amahirwe yo kuba batsindira imyanya myinshi mu nteko ishinga amategeko. Perezida Museveni avuga ko abarwana kikaba ari ishyaka imaranye ubutegetsi imyaka 39 bakwiye kubaha amategeko. Niba waratsinzwe ukabyemera uko nta mpamvu yo kwiyamamaza ku giti cyawe kandi usanzwe uri umukadere w'ishyaka, ahamya ko bibaye nabi byababazwa kuko gutatanya imbaraga kose guha amahirwe opozisiyo. Iyi nama yahuje umutegetsi nawe ushaka n'imanda umwaka utaha nawe mu badepite batsinzwe amatora y'ibanze bambwiye ko batanyuzwe n'uko ibintu byagenze ngo habayemo
mu buriganya ariyo mpamvu bashaka kwiyamamaza nk'abakandida bigenga ariko bamara gutorwa bakagaruka mu ishyaka. Museveni yavuze ko gutsindwa byatewe no kwikuna kwa bamwe ariko babwira ko bakwiye kureba hazaza h'ishyaka kuruta kwireba buri wese ku giti cye. Perezida Museveni asa n'ubaza abarwanashyaka be ati bazuriya na mugenzi wawe mu ishyaka wowe wigenga amajwi mukayagabana hanyuma utavuga rumwe natwe kuba ari utsinda kuko twebwe amajwi twayagabanye urumva wowe waziborera gutanga akarere kuba turwanya. Perezida Museveni yibukije abadepite ko mu matora aheruka muri Buganda abadepite 21 batakaje imyanya yuko bahuriye ari benshi bamwe bigenga bari mu mutaka w'ishyaka amajwi kwibukanwa n'urwanya ubutegetsi agasanga abantu badakwiye gusubira mu makosa yabaye imbere. Mu nama yabaye umukuru w'igihugu yabasabye kugana inkiko niba bafite ibimenyetso simusiga ko bibwa amajwi kuruta ko bakwiyamamaza nk'abigenga kandi basanzwe mu ishyaka. Amatora muri Uganda azaba umwaka utaha mu kwezi kwa mbere azahuza na perezida kuko nayo azaba muri uwo mwaka mu kwa mbere. Hanyuma kandi kandida perezida Robert Kyagulanyi Bobi Wine uzahatana na perezida Museveni mu matora y'umwaka utaha yatangaje ko natorwa azashyiraho gahunda yo gutanga igikoma n'amagi by'ubuntu ku banyeshuri biga mu mashuri abanza mu gihugu. Iyi migabo n'imigambi ya Bobi Wine yigarutseho ubwo ari mu bikorwa byo kwiyamamaza mu karere ka Kibuku. Yavuze ko buri munyeshuri wiga mu mashuri abanza buri munsi azajya ahabwa igikombe cy'igikoma n'igi ati abana bazajya bafite igikombe cy'igikoma n'igi nka kimwe mu bikubiye muri gahunda yo kuzamura imitsindire. Uyu mugabo kandi yijeje kuzamura imishahara y'abarimu. Bobi Wine wamenyekanye cyane mu muziki uri umwe mu banyapolitiki barwanya ubutegetsi muri Uganda. Biteganyijwe ko azahatana na perezida Museveni mu matora ari mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha. Mu minsi yashize umunyapolitike yari yanenze Museveni wari yavuze ko azatanga amagi n'ibiryo by'ubuntu ku mashuri avuga ko mu myaka 40 yategetse igihugu atakwiye kuba akoresha iyo turufu yo kugorora abaturage kugira ngo bamutore ngo byakabaye byarakemutse mu myaka amaze ku butegetsi.